Chemical Reactions and Equations, Chapter 7, Grade 10, Zirlai Ka Zirchun Zomna, Kan Nilenga. Video Masalama Kanin Kan Soy, Nual Toa, Chemical Reactions Ni Pungte, Kan Identify Te Dante, Le Types of Chemical Reactions, Chemical Reactions, Zishang Shangte, Ka Kan Soy How Toa. Tichuan Equations, Chungchang Kan Soy Buka, Balance Equation Te, Kan soy chawa ho te alania amaro chu uluk angai hun lai tak ania a harchina chuanin har sa to don ani tuna tanga kan thiam lo chuan ho te ani lai tanga kan thiam lo chuan amaro chu chemistry subject har ani lawa a ollu tuk chu kan ti thei lawa amaro chu tuna injir lai chu har lo ani chuwang chuan uluk tak le ngun takin kan ngai thlanga textbook nena enkop apoimo a board exam tour kan ni awangin thei top kan chu angai ni tikha kan soi masa a voinia chon displacement reaction atang kan chananga displacement reaction kan ti chuan chemical reaction enga po reactants pakhat item an omin ti chuanin reactants zinga pakhat elements pakhat khanin atran munason khan mo a omna munason khan tekinan x le al ka substance pahnin lo ni tani x bula khan a ka va phei chuan kha product lama kan en chuan ax plus l lo ni to pero om je chu a khan om huna sonani khatianga reactant zinga pakhat perina an om huna son khan displacement reaction kan ti train ani example pakhat lo anila copper chloride le lead tulno entani ti chuanin chlorine kanin a om huna son tani pb nen kanin zom tadaya lead nen kan pero pbcl2 lo ni toni ti chuanin product ka chuanin pbcl2 plus copper mo copper kanin cl2 ka allos ti nania cl2 kan pb ava join taday ni adin hun ka ava thak taday ta tiang ang reaction ka displacement reaction kan ti chuani ado ta chuan double displacement reactions kan nia compounds pahnih anin reacta an partner te anin thlak thleng khan double displacement reaction kan ti chu thleng thina compounds kan ti chuan compounds are made up of two or more elements tero elements pahnih itemina an siam ka compounds ania eta hnuai kan hmuh ang ab po ka compound ania tero ti chuan cd po compound nia ab khan a partner thlak don chuan cd po khan a thlak ve nge ngai ni ti chuanin a khan d ava joina b khan c tero khatianga le lam compounds pahnih te ina partner an thlak khan double displacement reaction kan ti chu alo thleng thina eta definition a khan cations le anions chungchang aron soya cations kan ti chuan positive charge ania anions chu negative charge mo a kha positive ani chuan b kha negative ani dona c kha positive ani chuan d kha negative ani dona tiro chuteni chuan a negative le d positive kha an vein joina b positive le c negative kha an join vele a khatiang khanin positive le negative kha anin attract ani chu like charge repel each other and unlike charge attract each other kan ti to khatero physics lama po oxidation reduction reaction page number 186 akhan aoma kaka alo in le ula oxidation reduction reaction ti du alo hian redox reaction anti mai thina redox reaction a chun substance pakhat ain reduce pakhat ain oxidize ti nia reduce le oxidize kha kan na thiam lo me thea hemi thiam tur chuan oxidation le reduction kan zir ma sakangaya tuna oxidation lo en masela oxidation kan ti chu tithuma thilfia thenia amasabera chuan the addition of oxygen to a substance enga po oxygen ava be khan oxidation kan ti trina chumi lawa chuan the removal of hydrogen from a substance enga tang po hydrogen atlak than khan oxidation kan ti thawani ain an lo na chu ngai to chiangila asa zoka chuan addition of oxygen ania
adot zo ka chon removal of hydrogen mo oxidation shil fiana ve thawania chon apathum na chon it is the loss of electrons kan ti chu enge negative charge ka o substance ina negative charge a loss khanin oxidation kan ti thaw ani reduction reaction ve thunga chon the addition of hydrogen to a substance a hydrogen ava be khan reduction kan ti ve thungani tichon the removal of oxygen from a substance oxygen substance ina a hlo rual che khan reduction kan ti ve thunga pathumna chuan it is the gain of electrons andon bel khan reduction reaction kan ti train ani example la chuan copper oxide le H2 ka entaila copper khanin oxygen kha a loss dawna tero H2O kha ba insiam ta ni product khan katianga removal of oxygen kha reduction reaction kan ti ni oxidizing agent kan ti ve thung chu the substance which provides oxygen for oxidation kal tlang na atana oxygen low supply to substance ka oxidizing agent kan ti chu ni a example pakhat enila copper oxide le hydrogen substance kan ne tero kami substance pahnia khan khoizo kangi oxygen pechok tu kan ti chon copper oxide ka nia chumi chuan kha oxidizing agent chu ani reducing agent kan ti ve thung chu substance which provides hydrogen for reduction hydrogen petu va supply tu ve thung kha reducing agent kan ti chu nia example pakhat enila MnO2 le 4HCl kan nia kata khanin hydrogen pechok tu substance zo ka chu HCl khania tero chutini chuan kan reducing agent hydrogen pechok tu chu HCl ka substance ka ani don ti nani kan reducing agent